Hnahthial final match men single an khel dona umaro ta umpire thua korsen hai Sawmtea h mil som kimani a kodum hi Remsiama Remsiama ani agu pangzong chon mat group ve ve an ni pani hi mat group hian poni se gold an lange nge don ti chiang to a chen silver an la don ti chiang to bokoni men single table tennis bika chuan chuan an ni hi final na titia chuna puiber lai ang kha ani don ni the ball hi alom don boka final te semi final te pon la khel zo lovin ka sia chu de po chu the ball lama hian la langa chung the ball khel tu te chu badminton ti lama te a thenan kala ti khan arol khai tak tak hian departmental sport hi kal theilawa titi kal kar charang kha a thei big lawa di pakhat kha mun hi ate an chhuat thina wangin mun khata chaw kha chhuat thei big lawa thiam han ni thin sia hangte wang khan the ball he gan la khel kal thuilu tu theilawa chungchu midang hak pa in le win ya hian the ball po final net khel zo vek tu mani tuna hian titi men single interdepartmental Hnahthial district chu final na kan thengta ani lukta gen lo enila umpire na point here so kan lo enzel don ya comment vel kha lo bok dona helai hi mun re ania mun michingan tam lova helai comment atanga an a khela te rai tuna ti peng theyang kha kan da don lo ni
Hnahthial set khatna Remsiama na la Sawmtea na la ta lova chuan tunai set ni na khele don che ne Remsiama 1 Sawmtea 0 ni
Yan table tennis men's single final chu Sawmtea straight set in Remsiama chakta ni Remsiama mat group tho mat group tuna son ko dum hazok chaka Remsiama Sawmtea h bal somkima panhina ani tuna hian final na champion le panhina le umpire tha umhimunan laksak ta ni hian men's single final Sawmtea gold la mat anias silver la mat group bokani third place anjong la don ni hemi zoda hian chumi chu han paing ganon dale don ni